I ćao ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Call of Duty 1. Ja sam Srbija 90 i igrat ćemo Call of Duty 1. Let's go! Evo silazimo i... Juriš! Move out! Secure the perimeter! You guys, over here! By the wall! Defensive positions, get down! This is rolling. The heights and control. Takes me right in there. I to je bilo to, dragi gledalci, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav iz Game On Srbija. Vidimo se u sljedećoj epizodi.